دو وزیرین حکومت رژیم اسد لگل هجمارک برپرسن پارتیا بعث یا عربی یا سوریه سردانا باجارن قامشلو و حسکی کرن و لسر روشا پاریزگاه حسکی راوستیان لگوری چافکانی که ارکش باجار قامشلو روجاوای کردستانه که هر دو وزیرین رژیم اسد احمد قادری وزیر چاندنی و بازرگانی نافخه و پاراستنا بکارهنر عبدالله الغربی لگل اندام سرکردایتی قطری پارتیا بعث و سروت اوفیسا جوتیارن یا قطری عبدالناصر شفیع و هجمارک برپرسن پارتیا بعث وین اولکاری دریا بالا فرخانه قامشلو را گهشتن باجیر و جورجی سردانا باجار حسکی کرن. برپرسن رژیم اسد یه نافبوری جباجار قامشلو دریگرین پیادره درباس بون و بر خودان حسکی ولورجی دناف باجیر دا گریان بیکو تو آستنگیک جوان را ورل دارخستن. برپرسن رژیم اسد لباجار حسکی روجاوای کردستان د آواهی پاریزگاه ده لگل برپرسن رژیم ین برپرس دبر چاندنی حسکی ده جویان. وی وزیر رژیم هر وها گوت امی هفریزی لگل آلین برپرس لپارزگاه بکن که مبستا وی پیاده داکو درمانان دابین بکن و گوت تاوی هبونه همو پیدویان لینان لپارزگاه حسکی خرابه. پارێزگارê نû hiyê hesekê ku ev demeke hatiye destnîşankirin Caiz El-Musa ku duê civînê de amade bû got ew ê şekir di demeke nêzik de belav bikin. Wezîrê Bazirganiyê di hikûmeta rejîma Esed de duê civînê de ragihand ku ew ê ji îro ve rojane 10 ton şekir ji Şamê bişînin Hesekê û wê 1 kîlo şekir bi 400 lêreyên Sûrî li Hesekê were firotin. Ji aliyekî din ve Wezîrê Çandiniya rejîmê ragihand ku ew ê pêşgiriya karda çandiniyê li parêzgeha Hesekê bikin û wê pêdiviyên taybet bi çandiniyê ji jotiyaran re were dabîn kirin. Ev ne cara yekê ye ku wezîr û berpirsên rejîma Esed seredana bajarên Qamşl û Hesekê dikin ku gelek caran bi şêweyekî nehênî jî seredan dikin û li gel berpirsên peyde jî dicivin da ku hemahengî û hevrêziya xwe li gel hev de bihêztir bike.